في ايطاليا هنا عندهم حاجه شبه الكشري عندنا في مصر. C'è anche un po' di parmigiano. سي اوكي، شبه الكشري بس هي مش Se كشري، vuoi una trova di هي formaggi, مكرونه ميكس زي ما احنا بنعمل الكشري، شعريه ومكرونه صغيره وما اعرفش ايه، هم بيحطوا برضو مكرونات كتير مع بعض وبيعملوها ببطاطس، فهي يعني شبيهه لكن من غير رز، فده شايفين. وبيحطوا عليها تشيز برميجانو، او بيحطوا عليها بيبشروا عليها مكرونه، بيبشروا عليها جبنه، Se ne vuoi un altro poco te. فيعني حاجه من Se vuoi un altro po' ريحه di حبايب. formaggio te lo metti sopra, no? Che patata, vedi? Ma c'è un piatto egiziano, mamma, tipo egiziano, si chiama koshari? Somiglia a questo? Sì, no, non esatto, ma con batata, non senza batata, con pasta mista e riso. Andata sulla griglia. Proprio perché per non Papà, piove nel tuo piatto? Sì, piove ricotta salata.